Кебей улугар сылын айы үлағы оны социальны харалтағы управлениета қас нехелек айы управлению күндерін терен ұйтар бригадинен тақсан ара социальны вопростарға нехеленен күтті үлелігер. Олықтақтыр мұнары рейтілерігер құруйдырылан астынылар. Туяр көкірі материалығар. Токсоньой ортотуттан кебей улуын үле она социальна харалта управлениета үгес болбут управление күннерин ыытар. Аспыт сылга улуска чепчетинен туханаатчыларга онтон датын араңага государстваттан 344 миллион 569 тыгынча хуккубай сумалах төлөбөр оңохуллубут. В первую очередь задача это предоставление всех государственных пособий, всех выплат, которые предусмотрены постановлениями правительства Российской Федерации и Республики. Наша задача, если человек имеет право, выплатить. Специалисттер кыта көрсүйүгө келбиттер материальный көмө тыл битеренергер же уот өрүмөнүн социальный контракт тухунан хото ыйталахалар. Аспыт сылга аңардас кебейин хилигер үс же керген социальный контрактның үе 700 тыгынча хукубай сумалах көмөннөн туханан мини трактор ылынылар. Хиленяга быхарабыт туох хаңар готалар баалары туох улары кирбитин ону кепсибит нехилене боллагана киндереме бәлерин калганлыгын келеннер этинеллер туох көмөнө ылыктарын бигиттен билен баралар. Күтүлүбөтө хөттүттен улуска чааны олорор фондага баһардар боландар быйылгы сыл берт хобдоктук сагаланна. Социальный харалта управлениета же керген кийине баһартан эмсагалабит кебэи себен көл олохтоктургар анаан ахмал акцияны билдердилер. Понятно, что у людей сгорели все документы, и мы, нашли все копии, которые были в делах, в детских пособиях. Кто-то когда-то обращался за материальной помощью. Посмотрели у себя, посмотрели в пенсионном, в центре занятости и собрали уже полные пакеты документов. Им рассмотрели и приняли решение уже об оказании материальной помощи этим семьям. Управление күннәре улус хуксытар себән көлгә түмүктәнехтәк. Калас тысылын местетер ытыллар үле хамнас мандык көрүнгә 2 түттен көҗүстәгә дакастанна. Туяр Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, КБАИ.